uma ufuna ukuphila kahle kulomhlaba zifundise ukuba umuntu oyikhululayo inhliziyo yakhe. Iba nenhliziyo enjani? Ekhululekileyo. Na ngikhuluma ngokukhululeka kwenhliziyo, mina ngikhulumi ngomuntu ozinto zimhambela kahle. Ngikhuluma ngokukhulula inhliziyo noma izinto zingahambi kahle. Mina ngikhuluma ngokuthi ukhulula inhliziyo ubabona abantu bephumelela phambi kwakho wena ungakaphumeleli. Uthi baba ngiyakholwa nami ngiyeza. Ukhulula inhliziyo ubabone abantwana bakabhuti wakho bephumelela bakho bedonsa kanzima. But umoya inhliziyo yakho ibe njani? Ayikhululeke. Ngoba ubuthakatho obukhulu usenhlizweni. Ubuthakatho obukhulu bokuphi bazalwane? Lokuthi inhliziyo yakhe izifisela omunye umuntu ukuthi akafe. Ubuthakatho obukhulu lo. Nikhona bazalwane? Inhliziyo yakho yenze njani? Ikhulule ukuze ukwazi ukubona izinto zenze njani? Zenzeka. Nikhona bazalwane? Ukuze ukwazi ukubona izinto zakho zenzeka, funda ukukhulula inhliziyo yakho. Wazi ukuthi kunezinto ezizokwenzeka kwabanye abantu kuqala kaduba zenzeke kuwena. Inhliziyo yakho yenze njani? Ikhulule. Nikhona bazalwane? Wazi ukuthi kunezinto eziyokwenzeka kwabanye abantu kuqala before zenzeke kuwena. Uthi lo munye umama nayifika kimi esontweni, Mama Apostoli ngiletha abantu abaningi esontweni bafike basizakala. But into engizwise ebuhlungu ukuthi abanye ngibalethe bangahambi bahamba mina soloku ngihambi. Abanye ngibalethile bathola umsebenzi basebenza mina soloku ngithola itoho. Bantu mangibaletha la esontweni bayaphila kodwa mina ngisale nginje. Ngathi mama khulula inhliziyo yakho. uNkulunkulu khona la afuna ukuhlangana nawe khona. Khulula inhliziyo yakho. Ngelinye ilanga sengihlangana naye ngisambona kumbona. Uthi mama usangibona yini? Ngithi ngisakubona phela ngoba nibaningi phela. Uthi yimi loyane bengikhala ngithi kimi akwenzeki. Thenga iproduct akwenzeki. Ngiyathandazela umpostoli akwenzeki. Ungibeka izandla nawe mama akwenzeki. Kodwa namhlanje kushintshile ekhaya lami. Kushintshile empilweni yami. Nikhona bazalwane? Ifune themba lokuthi izinto zakho zikuNkulunkulu uNkulunkulu uyenza. Khulula inhliziyo yakho. 2, yini lenye ezokusiza? Ukuthi impilo yakho yekela ukuhamba uyiqhathanisa neyabanye abantu. Nikhona bazalwane? Yekela ukuhamba uqhathanisa impilo yakho neyabanye abantu. Ngisho ngathiwa nifuna imoto efanayo, but impilo yakho ungayiqhathanisi nempilo yabanye abantu. Nikhona bazalwane? Ngicela kushare izwi likaNkulunkulu ngikuphe lesiprofeto. Luke chapter 24. Angifunde nje kafishane bese ngiyakuchazela ukuthi kwenzekani la. Now the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices where they had prepared, and certain others with them. And they found the stone rolled away from the sepulchre, and they entered in and found not the body of the Lord Jesus. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, 2 men stood by them, shining in garments. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye living among the dead? He is not here, but risen. Remember, he spoke unto you when he was yet in Galilee. Verse 12.
Then arose Peter and ran unto the sepulchre, and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering himself at which was come to pass. La ngifunda khona lithi iBhayibheli o Maria no Martha bavuka ekseni balungisa amakha. Balungisa lamakha ngoba bafuna ukuyogcoba umzimba wenkosi uJesu. Inkosi uJesu seyifile emva kokulenga esiphambanweni. Lithi iBhayibheli bavuka ekseni balungisa ini bazalwane amakha. Nikhona bazalwane balungisa ini bazalwane amakha. Ngamanye amazwi labantu basikhombisa ukuthi noma ngathiwe isimo sibi kangakanani noma isimo sibheda kangakanani but ungalahli ithemba. Bayayazi inkosi uJesu ukuthi ifile kodwa still balungisa amakha. Bayazi ukuthi sekulela umzimba ethuneni but still bona bayavuka balungisa ini amakha. Kunezinye izinto ongayibheka empilweni yakho uyibone ngathi ifile bese uyayekelela. Kanti uma unethemba lokuvuka kwaso awuzukuyekelela ukulungiselela ukuhlangana nani nokuvuka kwaleyo nto leyo. Babazi ukuthi uJesu ufile but noma efile lithi iBhayibheli balungisa amakha. Enhlizweni zabo ke lithi iBhayibheli bahamba bayabalisa ukuthi kaze ubani oyofika baginqele itshe laba yakhona. Bazi kahle ukuthi laba yakhona one abanamandla okuginqitsha kodwa amakha bayawalungisa noma itshe likhona. Bazi kahle ukuthi abanamandla okuphusha itshe kodwa bayeke ukulungisa amakha futhi abayeke ukuya khona kuleli thuna elinetshe abangenamandla okuliginqa. Nikhona bazalwane ngamanye amazwi phusha ungamiswa yizinto ezithi ngeke ufikele ngale. Lithi iBhayibheli ngesikhathi belungisa uma beya khona into oqala bafika bayithola bathola ukuthi itshe already selinjani seliginqile ngoba bona bebeyizilungiselela. While you prepare yourself uNkulunkulu naye uyalungisa phambili la uyakhona. Ngalesikhathi uyilungiselela kuphaka uNkulunkulu naye uyalungisa indlela yakho la uyakhona. Noma kungabonakala ngazathi imnyama kangakanani noma kungabonakala ngazathi kunzima kangakanani ungayeki ukulungiselela. Njengoba uthi ufuna ukwakha qhubeka ulungiselela ukwakha. uNkulunkulu uzoginqa ngendlela lamatshe avimba ukuthi ungakhi. Njengoba ufuna ukuthenga imoto qhubeka ulungiselela ukuthenga imoto. uNkulunkulu uzoginqa ngendlela lamatshe athi angeke uthenga imoto. Nikhona bazalwane uNkulunkulu uyabafuna abantu abaphakamayo nabazokwenza izinto. Ngesikhathi uphakama naNkulunkulu wenze njani? Uyaphakama.